nuus vanaand. Die ANC-president Cyril Ramaphosa het sy party se manifest vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November bekendgemaak. En 6 leeu's en 9 tiere is tydens 'n internasionale reddingsoperasie uit Argentinië gered. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Die president van die ANC, Cyril Ramaphosa, sê die party neem volle verantwoordelikheid vir die vordering, sowel as mislukkings waar sy party tans regeer. Nou, Ramaphosa het die ANC se manifest vir die plaaslike regeringsverkiesing in Diepsloot, noord van Johannesburg, bekendgestel. Van die belangrikste punte wat raadslede en burgemeesters moet implementeer indien hulle verkies word, sluit in mensgesentreerde volhoubare stelsels vir munisipale finansies, die verskaffing van hoëgehalte dienste, infrastruktuur en werkskepping. Die manifest is bekendgestel voor die plaaslike verkiesing op 4 November. Die ANC-president sê dat gebiede waar die party regeer, het verbetering getoon, maar hy het ook toegegee dat daar tekortkominge was. We will say that today South Africa is what it is in terms of development because we have worked with our people. But we will similarly say that there have been weaknesses, there have been failures, and we will admit them as the African National Congress. Volgens Ramaphosa het die ANC dringende stappe teen korrupsie en begunstiging in die party se strukture geneem deur maatstawwe soos die op sy staan beleid en die integriteitskomitee te implementeer. And it is the ANC-led government that has instituted the Madlanga Commission, which is now showing us what has been happening in the police service. And after that commission, we are going to clean up so that the corrupt activities that have been embarked upon are brought to an end. Die Gautengse premier, Panyaza Lesufi, het ook uitgevaar oor die DA se voorstel om privaat maatskappye te gebruik om dienste op munisipale vlak te lewer en meen die plan is teen behoeftige persone gekant en bevoordeel rykes. We must reject one political party that launched their manifesto last week and they say they want to privatize local services and give them to private companies. We say no, there is no way when you need an ambulance, you must be asked first whether you have money. Ambulance must be free, clinics must be free, water must be free, access to services must be free, and no one must privatize them. Lesufi sê nagenoeg 5000 inwoners van Riverside in Diepsloot wat oor die afgelope 3 jaar in informele nedersettings gewoon het HOP-huise van die ANC-geleide provinsiale regering ontvang. Die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party se plaaslike regeringsverkiesingsveldtog in die Wes-Kaap is besig om momentum te kry. Die party het sy manifest bekendgestel en die wijkskandidate in Crossroads op die Kaapse vlakte vir die verkiesing in November aan die publiek voorgestel. Die SAKP sê hy wil die stem van die werkersklasgemeenskappe in plaaslike regering versterk. Die kernkwessies in die party se veldtog is misdaad, werksverskaffing en die lewering van basiese dienste. Is to guarantee our people, about the safety where they live, to ensure the municipality law enforcement agencies are not in competition with the South African Police Service, but importantly, they are working together to develop an integrated approach in the fight against crime. Tientalle kandidate is aangekondig wat wyke reg oor die provinsie gaan betwis. I'm more committed on the word to development. For example, now we're facing the challenge of smash and grab and also extortion. All of those things came from the development is not there. And there was development before, but now it's not existing anymore. Now
There is a cry for the youth. That's why they're doing smash and grab and also accession. Baie van die skole is te vol en dis wat baie van die leerders wat die primêre skool klaar maak, moet gaan uit hulle areas uit na ander skole toe. So een van my hope wat ek wil voltooi is om ons leerders van die area in die regte skole te sit. Die SAKP sê sy wijkskandidate sal hulle onverpoost beywer vir die skep van veiliger gemeenskappe waar inwoners sonder vrees kan leef en werk. Corbin August, SAK nuus, Kaapstad. Die Gautengse polisie het beslag gelê op 104 wapens en ammunisie by 'n veiligheidsmaatskappy in Soweto omdat die maatskappy nie aan die wet op die beheer van vuurwapens voldoen nie. Die beslaglegging is gister deur lede van die SAPD uitgevoer tydens 'n inspeksie oor nakoming as deel van operasie Boyisa. Die polisie se woordvoerder, luitenant-kolonel Amanda van Wyk, sê die maatskappy se akkreditasie by die reguleringsowerheid by die privaat sekuriteitsbedryf is onlangs opgeskort. According to a preliminary report, the security company's Zero accreditation was recently suspended, whereafter the responsible person failed to dispose of the firearms as required. The compliance inspection further revealed that the company's firearm storage facility does not meet the requirements stipulated in the Act. The seized firearms will be subjected to ballistic testing to determine whether they have been used in the commission of any crimes. 7 Mfuleni munisipale werknemers is in Vanderbijlpark in hegtenis geneem vir beweerde bedrog en die onwettige heraansluiting van elektrisiteit. Die verdagtes het na bewering geld aanvaar om elektrisiteit te heraansluit. Volgens die SAPS-woordvoerder Atlanta Mate het die onwettige heraansluiting tot elektrisiteitsdiefstal en finansiële verliese vir die munisipaliteit gelei. Die 5 verdagtes sal na verwagting maandag hul eerste verskyning in die Vanderbijlpark Landdroshof maak. Vissers in Port Nolloth wag steeds in spanning vir die opknapping en herstel van hul vervalle en beskadigde visserskaai. Nou dit ondanks die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur se planne om Port Nolloth as een van die 3 prioriteitsgebiede vir die ontwikkeling van klein hawens te prioritiseer. Die vissers is egter in die duister oor wanneer die herontwikkeling uiteindelik sal begin. Vir geslagte lank is die see die lewensare vir vissers in Port Nolloth. Die kaai speel 'n belangrike rol in die lewens van die plaaslike vissersgemeenskap, maar die infrastruktuur is 'n paar jaar gelede in 'n storm beskadig en is besig om te verouder. Money was put aside to rectify and to build a new quay, but that money never came to Port Nolloth. We meet government officials that practice what they preach, and we need it now. Vissers sê hulle versoeke val al jare lank op dowe ore. Hulle gebruik nou die oop see om met hul bote op eie risiko die see in te gaan. So vir ons vissermanne is dit soggens nat see toe en dis namiddag weer dieselfde storie, is weer nat terugkom huis toe. So ons word ook siek as vissermanne van al die koue in ons liggams en ons kan dit nie meer trotseer, baie van ons. So daar is ook geen politieke wil om ons as vissergemeenskappe te wil help. Die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur sê in 'n verklaring dat hulle vorder met die vooraf implementering vir die voorgestelde opgradering van die kaai in Port Nolloth as deel van die breër ontwikkeling van klein hawens. 'n Uitvoerbaarheidsstudie is tans aan die gang om die projek se tegniese en beleggingsgereedheid te bepaal terwyl 'n provinsiale projekbestuurskomitee aangestel is om koördinering te verseker. Verdere opdaterings oor die projektydlyn en implementering sal verskaf word sodra die uitvoerbaarheidsstudie en voorbereidende prosesse voltooi is.
Maar vir Port Nolloth se vissers is die hoop dat die beplande ontwikkeling nie net die hawe sal opgradeer nie, maar ook die toekoms sal verseker van die mense wat al jare lank van die see afhanklik is vir hul bestaan. Keith Seister, SAIK nuus, Port Nolloth. Verskeie rolspelers in die verbruikersgoederebedryf het 'n somber beeld geskets van die impak van onwettige handel, nie net op die ekonomie nie, maar ook op menslike gesondheid. Die verbruikersgoedere van Suid-Afrika het die veldtog Your Choice Has Power in Johannesburg van stapel gestuur. Dit is 'n nasionale veldtog wat die impak van onwettige handel blootlê deur die werklike koste daarvan uit te wys. Wettige ondernemings verloor markandeel wat 'n groot bedreiging vir die voortbestaan van die ekonomie inhou. Miljarde rand in sleutelsektore gaan verlore weens vervalste en onwettige goedere. We have found that about 68 billion rands is lost to our economy from a SARS perspective annually. And this is from 11 key sectors that we have. British American Tobacco sê onwettige handel is die rede waarom hy gedwing word om sy bedrywighede in Heidelberg te sluit. Die stap het 'n groot impak op die voortbestaan van mense in die gemeenskap. Dit raak ook die boere wat tabak verbou. If you look at our sales, because we are a fully integrated company within the tobacco value chain, this problem doesn't only impact us and the factory, but it goes further down. If you look at our farmers, for example, from 2019, we have lost 43% of land under cultivation of tobacco, 2,700 jobs lost. Die alkoholbedryf is ook onder groot druk. Die Drankfederasie van Suid-Afrika sê handel in onwettige alkohol het die afgelope 7 jaar met 55% gegroei. In a study that we did it was a small study, 707 respondents. What you found were, when talking about counterfeit and illicit alcohol, they were concerned, 83% of them were concerned about their health if they are going to consume these products. However, 67% of those people will buy the product because of price. Die Brandstofbedryfsvereniging van Suid-Afrika sê hulle is bekommerd oor die geknoei met brandstof. Parafin word onwettig met diesel gemeng en dan aan motoriste verkoop deur 'n netwerk van onwettige handelaars. Die vereniging het gewaarsku oor die skade wat aan voertuig-engines aangerig word. Die Departement van Water en Sanitasie in die Wes-Kaap sê vir nou is daar nie waterbeperkings in die vooruitsig nie. Nou dit is ten spyte van dalende damvlakke reg oor die provinsie en voorspellings van min reën in die komende weke. Die watervlakke van damme in die Wes-Kaap het die week effens gedaal van 80,28% tot 80,12%. Die departement sê die Theewaterskloofdam, die grootste dam in Kaapstad se watervoorsieningsstelsel, het ook 'n daling van 78 tot 77% ervaar. Die huidige watervoorraad sal egter voldoende wees om in die aanvraag tydens die pieksomerseisoen te voorsien. Indien dit daarop neerkom, kan waterbeperkings ingestel word. We are monitoring the system very, very closely, such that the minute we see that it is going to reach a percentage where we have to start implementing the water restrictions, we are definitely going to do so. Daar is ingegryp in Knysna aan die tuinroete wat met erge watertekorte worstel. We have a section 154 where Knysna is currently being supported by the Department of Water and Sanitation, Department of Local Government, and also the Minister of Water and Sanitation, Minister Majodina, is also supporting the Knysna through the intervention project by additional groundwater program. Inwoners, besighede en nywerhede word steeds gevra om water spaarsaam te gebruik. Ons is net hierna terug met nog nuus in Afrikaans. Bly ingeskakel. Een optog om die lewe van Uyunene Mqatshwana te herdenk is gister byna 7 jaar na haar verkrachting en moord gehou.
Die Uyinene Mqwetana Stichting het in samewerking met die Universiteit van Kaapstad haar voetspore gevolg, vanaf Ross Common House in Claremont, waar sy as student gewoon het, tot by die campus, waar sy 'n eerstejaars student was. Mqwetana se dood is in 2019 het groot opslag gemaak, nadat sy daarlang vermis was voordat haar liggaam verbrand en in 'n vlakgraf in Khayelitsha gevind is. Byna 7 jaar nadat Uyinene Mqwetana by 'n poskantoor in Claremont verkragt en vermoor is, het familie, vriende en burgerlike samelewingsorganisasies gister 'n optog ter ere van haar gehou. It's mixed emotions, but I'm very happy that we are continuing with her legacy. We continue with these walks to raise awareness about gender-based violence and femicide. Die stigting, wat ter nagedagtenis aan Mqwetana begin is, beoog om dialoog en sport in te span om oplossings vir geslagsgebaseerde geweld te vind. We work with a lot of high schools. We have a football club, the Uyinene Mqwetana Football Club, which is based at Nakutletan. And with that type of work where we don't just call the community to play football, which is important for kids, but also to really speak to them and give them the psychoeducation growing up. Aktiviste van Langa was ook teenwoordig en het 'n beroep gedoen op almal om proaktief op te tree. Share a post, share about something LGBT awareness, use our social media platform because it don't face to face. And again, if you see something, call cops, don't get involved because sometimes it can turn out badly. Die herdenking van Mqwetana se dood vind elke jaar in Augustus plaas om gemeenskappe te herinner aan die voortsleepende krisis van geslagsgebaseerde geweld in Suid-Afrika. 6 leeu's en 9 tiere wat uit 'n dieretuin in Argentinië gered is, het by Four Paws, Lions Rock Big Cat Sanctuary in Bethlehem aangekom. Hulle is deel van 'n groep van 30 groot katte wat verskuif is tydens 'n internasionale reddingspoging wat oor 3 vaste lande strek. Na jare in klein betonhokke by die Lujan dieretuin in Argentinië, begin die leeu's en tiere 'n nuwe hoofstuk in hulle lewens. Die dieretuin is in 2020 deur Argentynse owerhede gesluit weens kommer oor dierewelsyn. Safety security for both animals and people and caretakers were horrendous. It was awful. To see that, it was heartbreaking, to be honest. We put them out of these conditions because we took over all the animals from the zoo in Luján. It's in the surroundings of Buenos Aires in Argentina. Die reis vanaf Argentinië het noukeurige beplanning, uitgebreide mediese toetse en verskeie vlugte behels. We were able to rescue and relocate 30 big cats from Argentina, and we brought 15 big cats here at Lions Rock Sanctuary and the other 15 to United States Sanctuary. What is interesting in this mission is that it really was a big challenge because we have to organize 3 aeroplanes to bring these animals. By Lions Rock sal die diere gemonitor word en hulle versorging sal by hulle individuele behoeftes aangepas word. We have, of course, night rooms and houses for the animals to be able to retreat in. Within the night houses, we provide straw and heating and other things so that they can adjust if they're coming from very cold weather. Volgens Four Paws sal die diere nie vir openbare vermaak of fotogeleenthede aangehou word nie. Ons is net hierna terug met die sportnuus en die weer. Bly ingeskakel. Nou, ons hoop jy het herstel na daai nederlaag. Nou, dit was ons Sondagboletin. Ons groet tot môre aand. Totsiens.